Tako kot večina avtomobilskih proizvajalcev, tudi pri Škodi v prihodnost gledajo na elektreno. Hkrati pri tem poudarjajo, da ni pomembno zgolj, koliko električnih novih modelov bodo predstavili, temveč je zelo pomembno tudi to, kako bodo le-ti narejeni. To pomeni, da mora biti drugačna tudi proizvodnja, predvsem pa morajo uporabljati drugačne materiale pri izdelavi novih avtomobilov. First of all, we have a clear target now. Until 2030, we want to be CO2 neutral in all of our plants. But we know our plants is only a minor part of the CO2 consumption. We have to attack also our supply chain and to work together with our partners on sustainable innovations. And we will do that in the next 8 years by very concrete topics. Tudi zato so pri Škodi ustanovili poseben odbor za trajnostni razvoj znamke. Za zniževanje škodljivih snovi pač ne bodo dovolj zgolj izdelava električnih avtomobilov in optimizirana proizvodnja. The roadmap for electric cars is already defined. We will bring 3 more vehicles in every segment in the next years. But also within these cars, we have a clear plan forward what kind of materials we bring. We have one example. For example, interior leathers will in future not be chemical tanned, but it will be ecological tanned. And we're working on even more ecological methodologies to tan them. Right now we already can tan them with olive leaves. In future we can do that with coffee shelves. And our partners are working on that and we will introduce that in our next vehicles. In tudi v prihodnosti bodo ti sedeži lahko iz pravega usnja. Čeprav to nekaterim ni pogodu, Škodini partnerji ponujajo zanimiv odgovor, zakaj s pravim usnjem v avtomobilih ni prav nič narobe. So first of all, we are making leather out of skins, and these skins are coming from the food industry, from the meat industry. So we are not killing any animal to create leather. So this is a trash or a byproduct from the meat industry. This is very important to say. So we are not killing any animal, I repeat. Sočasno pri Škodi raziskujejo, kako bi pri izgradnji avtomobila tudi namesto pravega usnja uporabljali več obnovljivih oziroma recikliranih sestavin. Ob že znani uporabi reciklirane plastike si želijo v prihodnosti uporabljati naravno volno, sladkorni trs, riževe lupine in kokosova vlakna. Za mnoge pa glavna nevarnost za okolje tiči v baterijah električnega avtomobila. Proizvodnja teh je denimo za model Enyaq že skoraj povsem neškodljiva za okolje. Pri sestavi in izgradnji baterij uporabljajo sončno in vetrno energijo, narejen pa je tudi že plan, kam z odsluženimi baterijami. Baterije, ki ne bodo več dobre za uporabo v avtomobilih, bodo združili v posebne zabojnike, ki bodo služili kot zbiralniki energije. Baterije v njih se bodo polnile bodisi z alternativnimi viri energije ali pa preko noči, ko je potrebe po elektriki manj, preko dneva pa bodo na voljo kot alternativne polnilnice za električne avtomobile ali pa jih bodo uporabljali Škodini pooblaščeni prodajalci za razsvetljavo ali hlajenje oziroma ogrevanje razstavnih prostorov. Na ta način bodo življenjsko dobo avtomobilskih baterij podaljšali za tudi do 15 let.